Vlado? Si se probudio jebote, a? O, Schönen Morgen. Jesmo probudili smo. Evo sad smo na auto. Koji smo auto? Kako se zove? M? A nije. Neki jeste. Pa gdje putujemo jebem te, valjda znaš? Idemo gdje stignemo. Na kraj sveta. Eto, sad smo krenuli, sad idemo kroz Mađarsku. Idemo za Szeged. Za Rad. I ovo groblje ustavljeno. Stajamo neki broj. I eto, neko putovati. Iz Deutschland. I šta si vidio, Vlado, novo? Vidio sam da ljudi imaju mnogo šume, da to treba se posjeće sve kako treba. Nema ko da radi. Si vidio nekog ludaka putem? Budale šlepuju se sami. Stvarno me budala čovjek. I da on zakači auto. Da on sam sebe šlepa, ja to još nisam mogu. Zašto? To samo u Mađarskoj ima? Samo u Mađarsku može se vidjeti. I u Vidrovac kod Džanko. Džanko je malo neka za njim. Pa mahni jednom jebem te. Ćao. Bravo. Dobre trube ima malo, to treba se skine. Prodamo radišić da skrati. Da mu uvalimo. Sad smrdimo, pa kad bi vidio ovaj put, onda mi rekao, au, što dobar put za motor. Taj glup, ne znam za ovo sam. S motorom. Napalio se sad, viš kako sad seca onaj motor Mustang 1. Jurca ga pokučio tamo, vozi brzo. Znači, dolazim u kraj. Pa igra se životom. Ja se vam, njegovu babu vičem, daj mu bre 2000 € da se ne mučio. Hodi nek da seca drva. Ne, ona neće. Kako bre da mu ne radi tempomat? Viš da radi? Ne radi bre se. Pa kako dao gas sad? Si ti dao gas?